Matau whātuna Samoa Entertainment TV vai a pia i re nei koe tu lama nā tamua. Ai usi mai whaafonga. Ele ima wele so le whaai ungo tāl sanga loia o tula i motu malumatua mai whea whetu. Lele i whaasalau le no foi Australia. Na tāl sanga i ana loia e au whia ele sunga sefo ainu u e tongi i whafo mōlia ngā leo leo whaasanga i ātiu malumatua mai whea whetu. Ina ua wala awale mata upule le vai aso toluai. Aile i mai atapena tule i tua leo leo e so tanga i mōli mau le tangi whaasanga i lele i whaasalalau. Na whaleo ai ele loi a leo leo Jason tuala ele i o tusi samania a lato mōli mau. E au fiaila au le mali e tua leo te ama le sunga wa au au lo fipo sa malanga. Matal sanga i lolo i ati umalu matua e whaale au ngā le tangi. O le tangi na whaila ele whaila utusi au au le fas le sunga wa au au lo fipo. Maisi o tua i aile li i whaasalalau. I le whaia o ni tala whaaluma luma ma le tau whaaleanga. Peita il tau nu unga le talo sanga le li loia le sunga ainu u mo tiu malumatua. I luma o le whaamasino, le ota Raymond Schuster. O le whaamasinonga whaaitu malo i le so. O le afofonga ina i le asofora i le nei, lua lima o au kuso. Pe a whai a etalia, o lona winga, o le ale aisa whaamasinonga. Ai a whai e te ena le talo sanga mo le whaalea o ngā ina o mōli a ngā leo leo. O le a whaawawa i loa le whaamasinonga o le mta upuli nei. O whalau loa mai Nail Company e le Samoa Brewery Limited po le SPL. Le la malienga po le MOU Memorandum of Understanding ma le sunga Charlie va Aima Petrus Art e ngā osi le vai lima i Samoa. Le tulanga le wo o iai pe un whaamao ni es whaamtalanga ma le SPL le umane o lana whaasalaunga. I le masino union tausanga nei ave i fiti le ngā osinga ai tu mau lava le whaataunga ma le tuftufa atu i Samoa. O le malienga lea o le atu inatua i le SPL i a Mr. va Aima Miss Ot, ma le ainga, le lei Sene la tu te ngausi ai le vai lima i Samoa mo le maketi i Samoa. Ma whaaua wai lava o na maua le vai lima ma isi mea inu somalia i Samoa, o ngausi e le vai lima, i lalo le pulenga a Mr. va Aima Miss Ot. O ta ua le pule awao po le General Manager Mike Spencer, o le tamali i le te le atu i alana sia il SPL. O le mana onga lava ia na iai. Ia tu mawailinga o singo le vai lima i Samoa. O le taun unga fo le wa iai nei e pei o na ta ua le li pulsili. Ua sili atu lava lea. Ua tu mawailinga o singo le pia vai lima i Samoa. O lo o mita ai. Ai mo le taimi nei, e vanga na ai ua ta pena masauni Mr. va Aima Miss Arte ngau sia le oloa i Samoa. Ai o le afa awau na ngau sia mai le vai lima i fafo. E le ise suinga o na tofo le lei. Ia tu maua i pea le mo mia o lea fo i oloa. Ua whai mea wha solo lava le malo le fast. Wha tua i le tua Samoa ua tasi wha tau nuu ana fola folanga. Po lana manu lauti a o ta pena le palo ta tele ya aparila lo o lua tasi. E au fiai ma le wha solo muli o la fonga whai fi auto sinu. O le mta upule na na moli mawina le tula i au wa i ai le wha amsinonga o le vasenga o wha whea ngainga. Ale kale sia fa apoton Cristiano Samoa sa te le tula fono o le au ina le o la fonga faifi auto sinu. Peitai o le valu masina talu o na umal fainga palo tamatula i mail fainga malo le fas ai pasia lo na faitaunga lo na lua le toe fa solo muli ai i tu o le tula fono lea na au ai la fonga po peletio faifi au. O le fono le pale mene le vai o sonei lea o pasia ai i lo na faitaunga fa tolu. O le wheau e whia momoli atu pēa i le mauta. Po o whea le mea whetā lai i ai lau tautou whāma le whautanga. Ai whaamole moli. O tātou o tangata whai tū la whono. Tātou sāwa vali i lungo tū la whono. Tele whai unga e ono whisiringi ai. Le mauta le nei. Whia no fo inga wa usā whai ai fo ia au e whai masui o le i tū malo. Ai va ai lava man whanono. I le tātou tata ese. Ma le tūlafono. Tūlafono i tutono le mautale nei. Ma tūlafono lau tele o lo pūle ai i le tātou atunu. O le tau mawhainga le u whātātia atu i le lafo le nei tai au. E tātou te sāwa varipea. Ma tātou tatai le moa le ala. I le tūlafono ua saunia tātou te ngalu ai. O te tāpāla o whionga le Mr. Tute tupe maua, o le lafo. Lau whionga le fōwhitalai, o te whātū le lafo.
Ina ia whaitauina nei le tulafono o tau whaofi, o teunga o le tulafono o la fonga o tupe maua. Lua o lua ilona whaitaunga whatolu. Whalua, e mista whatoanga, ia whapefo e le sui mai anoa maa. Sili, la whaitauina nei le tulafono tau whaofi, teunga o tulafono o la fonga o tupe maua, lua o lua ilona whaitaunga whatolu, e whina ngaro e sa unoma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Tulafono e teuteu el tulafono o la fonga o tupe maua luafe sulua o le tulafono o tu. Fasisi la atu, ua mae an whanga solo, tulafono tau whaofi o teuteunga, o tulafono la fonga o tupe maua, lua il pare mene u poto o whapea na pasia el maota. Maua solo ia ai nei tulafono la fonga whaifi autosinuu, a fua, mai le lipoti al komitul tamau ainga i le palemene. E ono sfulua fetala le vanga tupe wo fa maonia le malo pol kabineta e tu inatu ile ekalesia fa apotuputonga kirsiano Samoa. Uftaito ina itonu ma le taimi ufa amnatu ina ile selau wiva sfulua tausanga. Talona tau nu umai kirsiano isa pali isa vai ma fa atala le ina ilu tatu utunu. O le so leolo amatai sa uninga fa amnatu le fiu anga sa papali i ma mol mawina mai le fa tumulia itali nga malo. E au fiai sui le malo a inga o wo mai fafu atu le fiu anga. Ua fetawi le nei fa moe te leo le nuu ma le ekalesia ma le tatala o ala vaa mo feo inga. O le ono sfulua fetala ufa mealo fa le malo ili e fakasa. E au fiai ma le lua sfulua fetala mo le ekalesia isa papali i olo ngā patia ma le lotu fa manatu. O le sata luai le fa manatu ali se lau tolu sfulutau sanga o le malu olo o le tau lotu inga o le taulanga ia pia ale e fakasa. Olo fa malu ai se vaenga o le tino mali o le misionale mua le ana au mai le tala le i Samoa Ioane Viliamu le a fe valu se lau tolu sfulu ma ave ai le aso lua sulfao au kuso i tausanga uma ma aso fa amanatu o fa mawina ai ile ma atele le Ioane Viliamu i lunga ane o le sami fesa nga i male malu le kalesia fa apotuputonga kirsiano Samoa ile afio anga o sapa pali i savai. O le lotu fa amanatu ile so o lo awai atu ia isu i le malo Samoa e au fiai malana fionga le pale mia fia me na o mi mataafa. Ela te leono te sima 2 miliona tala le wasa ama il malo a Amerika le mai o Sene e ala ia ngaruenga o Sosani il Pasifika o fa pa anga ai mal faltupe atina e Asia. Ia sanga fa mautu ai ngaruenga atina e tumotol tato i tulangi. Ai ol fatu pui nol tamau ai nga fa pele una ia o fa inga malo fa te mukalasi. O le tupe o ta ua ilunga wa umon sainia fa malienga i le vaa o fa tonu o pokalame Sosani a Amerika le USAID mo le atu Filipaina o motol Pasifika ma Mongolia le sunga ya Peri Chang ma le fautua sinia o mta upu nei Kenshi ya Haku o leisi 5 tausanga. O le anga lulue fa atasia i le USAID ma le ADB ma ana pa anga nei fa atino proketive Sosani ia afianga ai ol tapena ai foi ilu itau suinga o le tau. La Samoa Entertainment TV mai pia sa pupunga o tamua le sa tayao ile lofo le tua a soifuania.